ane a le ka mogare ga lapa le morwalo ka moka ba o rwesa ena bana ba mmane ba kae sesi mmago lena wa tlhaka mmago lena o hloka thuso mmago lena o tsene ka gare ga maraga e leng gore o palela ko go tswa ka gare ga ona o nyaka gore re mo thuse re mo ntšhe mmago lena ga a ne boroko o sa tlo sepela dingaka o sa tlo sepela baporofeta o na le moya kereke mara moya o ga o kgone o bulega ka lebaka la gore baloi ba motšedi ba tseba gore ke motho ke le bone o tshwanetse go tsamaya a bona tša malapa a batho gore ba kgone go bereka go senya ba senya ka serithi sa gage mmago lena o hloka thuso e kgolo le a tseba gore wa lla mmago lena le a tseba gore mmago lena wa sokola batho ba mmitša moloi le a tseba gore mmago lena o be a sepela a nyaka ditaelo tša business goba le ngaka ye mo fang ditaelo tše e seng tšone a sanka le botša mmago bothata ba gage bo bogolo o gobatša ke lapa le bothata ba gage bo bogolo o tšeetšo seriti bothata ba gage bo bogolo o ile a sepela ngaka e rong bothata ba gage bo bogolo go ne tlhare tše ntšhi tše di mmerekileng godimo ga mmele wa gage tše e leng gore gone jale di a boa di a mo gobatša wa mana sello se a sellang go ne dilo tše dintšhi tše e leng gore di gona ka ande tše dintša gona a kgone gore botša bola ka gelele bana ba gage ba mo sepediša le seriti sa ngwana lesea ba mo sepediša le moleko wa noga ba mo sepediša le moleko wa mogolo wa gore ka mogare ga lapa ka go tlhokofala batho re lebelele ena ande nta go makatša kore ge go iteiwa letšwa ga le mosware lebaka le legolo keng go ketima seriti sa gage yena o šetse morago go na le batho ba e leng gore ba berekiša o mme re tshwanetse re lwe le bona ba tswelele nyanyeng mma gore montšhe gobane ba tšere senape sa gage ba se bereka ka gare ga solo ba motlhaba ba mmitša ba nokela speedi nto ngwe le mo ya e dirang ba e tseba a ya ngakeng ba tseba a ya moporofeteng ba tseba a kgone go ba le tswelopele koko ke kgopela o bolele le nna ke tsebe go go thuša go diragalang ka bophelo ba gago koko nna go tlhagala ka botlhakatlhaka ga ke tsebe ga ke na boroko ga bangwe ke kry ke tshwara ke dihateledi ga bangwe ke utlwa gare ke utlwa motho batha di-feestepe ka mo ntlong o robala o le ga botse o tsoga o lapile ke kry maatla le maoto a ka disaka mo fatshe ka tsonna o diragalang a ka dipila dilo tsa ka diloke dilo tsa bana ba ka diloke di ka se loke a ke go thuše o bitša ke batho ba ba kae moloi ke ba bantšia pele mo fampang o hloile ke batho le family ya le family ya ka gago mma gorena baloi ba tsene ene ba tsena ka seriti sa mme ka gae re dira eng tata sebela ga lena o ne re mo thuše ka lebaka la gore ka gare ga lekgotla le ba mo tsentšhitšeng ka gare ga lona a go moroba go tswa gobane go na le bana ba e leng gore ba ba berekiša go na le lerope le lešweu le e leng gore ge ke le lebeletše le swere mengoya e mentšhi ya batho o mme o nka mo thuša ka go dia eng ka go mo phathala ditaelo ntle le go mo hlapiša ka madi a thuse go thuse a phele o tshwane ba bangwe le bana ba ya tlhapo o bola dilo tse ka moka ke nyaka a phela le bana ba gae dilo tsotlhe tse di fele o ile wa dula fase le yena wa mmotsa gore a go botse mesokolo ya gage ke a tla mo mara ke nnete re ditsholo banyana nkere ke bana ba motho ra fitlhana diphiri kgona go bolela a re a busi 1 2 3 le nna ke mmotsa le ngwana eso o moloi mara nna ke a tla ka ke ngwana ka kgabo a se motšhabe ke a tla a ke ngwana mma ga a loye a thome ka nna ngwana mmae a loye nna ke nna ke a bolakana a thome ka nna a loye a busia gae alright bana ba mmane ka nako go tšeiwa mmane ba re wa go thušiwa o wa go rolwa nto a sepelang le yona o išiwa nokeng e le bošego ba mo apeša tuku e kgwididu ba mohlabela kgogo godimo ga hlogo be le le kae lena ba be le se gona wa e ba se ba le botša Christina o kae
Itaka kenuma. Arele na kimbone kama. Are baba kimbone. Nina kimbone kama. Are baba kimbone baba. Kimbone kama. Nina kimbone. Baba kimbone. Are baba kimbone. Kimbone kama baba. Baba kimbone. Kimbone kama. Nina kimbone. Nina kimbone. Nina kimbone. Kimbone kama. Nina mama shwena o tlile mama ka nako ba tšea mama go ba moisa nokeng ba mme ya tuko e khwibile godimo ga tlhogo ba mo hlabela kgogo e le ge ba re ba mo thuša ba mo rola se a sepelang le sona o bo o le gona mo ke ne ke le gona be le phethata elwe ba re ba e phethela eng ne ba re lo tsamaya moriti ya gage go tšere wa berekišiwa ka mokgwa o sa tshwanelang ya so o santse a tlaruliwe ntho e tsamayang le yona jale ra ne re ile ko mothontsoko ya ba gore re fitlha kwa e re boa nna ke dutse bana ba mamogolo ba thomeng taba tsona tse ke ditlileng ka tse go sa di sebeng gore di thomile kae ba tla ne ke na le bona ngwana mamogolo moholo le ngwana mamogolo monnyane e re buile re dutse nna ke sa dutse ba re mara taba ele ka ra e bulela na a re boeleng re phethata ena kakanyo di tlile ka bona ke founetšwa ko gae le ausi ya ka ra ba gona mo gaufi ke nna ke le mo gaufi le la tsamaya le yena la ya nokeng
ra tsamaya le ena ra tšea motho o na re botsa ditaba tše ra ya ka nokeng le bana ba mogolo wa ka semaka ke gore ka morago ga go pheta taelo go ile go a ba le koloi ye wang ene ya re go wa ya buisa batho ene ya bola batho go bile le kotsi ka morago mara a se ka taba tša yona di tlile morago gore kotsi ela o ka re because ke nna le mmaka o le wena ba re wa loya le nna ba re ka ba family ya gaešo le yona e ntatofatla ka boloi o ka mokgwa ba re wena o loya le mma ya le mma taba tša boloya di a thoma ka mo le morero wa bona ba ithomile ko ba ithomileng ko gona re se gona gore boloi bo gona ba thoma ya tšwa meeting ka mo le ka mo ra tšhatswa ka boloi gore nna le mma ka ra loya ebile ke bona ba ka tlhalošang bokaone ka gore e thomile ke bona ke a go se se le thomile le ka taba e ya boloi taba e ya boloi ba mmane be re tsamaya felotsoko re tsamaya le ena sestere ka mo le mmane mo e le goreng ditaba di a tswa gore mmane o tšea bana ba sesio o fida ka bona Noa so taba e le ka mokgowe ra tswa le sephetelo no nna ka botša mme ke e tswa tsoko gore no wena mmane ya gago o nyaka go bolaya ka botša mma ka mma nne ge nka tlhokofala o se ka nyakela gole o ye ko mmane mma ko tloa a lata mmane a re ngwana ko mpotša so ke nnete na mmane a re sesi nna ke a berekišiwa so o ra gore mma gae o bile a kgopišea a botša kentina kamo kentina a tla ka ko gae ka kwa a fufuletswa a re gao ke kwa taba mma o re so lena le re gone mma o na le bothata bo ka re wa loiwa wa loya nambile ra re ra mo tlhalošetša ditaba gore wa tseba le wena ko ne re tsa matsoko ditaba tša mma o di tswile and then le ngwana seseo ba re ke kgomotso o bile a bolela gore sethunya se ba mo thuntšhitse ka sona ne le moleko wa Noa ke he ena a re okay ka gore maybe le na ditaba tseo ka le di tseba bokaone then gore ka mo thuša bja mmaka go kaone re ye mothong ro nyakisisa re le family ka gore yena o re wa berekišiwa re kgone go kwa bothata bo ba gae ke eng ke nnete re mo latile ka bitsa le ba bangwe ba family gore ba re kgape le mma tša malome gore re tsamaye re mokgapa ra mokgape re fitlha ko ba re botša gaowa motho o seriti sa gae ba mo šomisa ke nnete yena o phela a etelela dilo tše ka moka pele ba re gore motho a leko ko gore swanetše a tšee merolo ya gae ka moka a yo tlhapišiša ko nokeng gore tša nang le tšona di sepele le noka re ile re boa ko gore tabe ga re se ka e beela letšatši le subele ga re olela dilo tšeo tše ba re boditšeng gore ro phetha taelo re bone gore ka nnete go tla ba le diphetogo na re ile ra tsamaya nokeng bošego ra reka ona mašhele ao le dikgo tšeo tše di nyakegang a tsena ka moga a metsi ba phetha taelo yena kentine ebile yene nonase ya go ye modimatlho ya mmae re ile koko ke tsamaya le kentina le monna ga e ba le gona bošong bo ra tsamaya ka moka le ene ra phasa mo nokeng mo ra phasa e re boa ba re botsa gore re ye ka gae ke re tla ka morayo phasa ko badimo gaowa molato wa fela ra dipolelo tsela di a tswa bophelo ba tswela pele dilo di tšhentšhitše gape e di-accidente di diragala re tswa di sa bete gore aowa motho a le bolayang ke ene ola gapa lena a se ke le tlhapiše selo le tlhapišitše mmele fela motho la merwalo a gae o itlwetse gae ke ka gore le family le bile ra kgobokana ra no enough is enough tshwanetse re confronte mmane lefu le le tlo tlhayang rena ro mo fiša ebile tšatši le hentse re rera re tlo mo latelela ka lapeng le yena a di etselela pele a ya ko motseng wa malome re founetse ngwana a e rare re na le family meeting mo ga malome ngwana o bile a tla mo ne re šekiša mmae gore motho wa modimo re na le lapile re tswile mora wa accidente re kwele gore ko wena modiri wa dilo tše bjale today re nyaka nnete and batho ba bangwetse mo listing o tshwanetse ba tlhokofale rena re o fiša e le gore lefu la batho bao le tlo tlhaga mmane le re gagana ka dipolelo mmane a tswela ke moya mo o le goreng o confessa ka mokgwa accidente e diaetseng ka teng rena ba difounu re ile ra mo recorda a le semoyeng ra mmotsa gore yena ga a ka tswela pele o mo fiša mmane o tsamaele ebile ga a tshelle le mafu ao a ko bogadi ba ngwanae
tšatšileng re tswane ka ona mokgwa o le mmane. Alright. Kentina ko wena o segile kgogo godimo ga tlhogo mmago a ya sega ke nna a bolele nnete e segile ke mang ke motho ba re thusa a bolele nnete mo wa tse dingwe tse di diragetse ka lebaka la gore be go na le gore re ka se dule ke ke re nna le re tsamaya mothong he o fembiwa mola go tlhaga gore memoya wa berekisiwa le ntse tsamaya bo botlhe ka baka la so nna ke norile he ba re uwa nokeng ke bona ba tlileng tle ba ke iphuletse ba re o ka se dule ka taba eso ba re mmaga go so re ya kwa a se ke sege go ntate moreki tobe go go direkile ebile ke nna ne ke tšea matsapa gore ba tlile go nna mara ebile tšheleta gore dio tšeo di rekiwe e be le yaka ka lebaka la gore be ile motswadi wa ka ke kwa botlhoko be se ya monna bago be ile ne ke ya ka bogae ya ka le mogala baka ke tšea tšhelete ka baka la gore be ba re ka se dule ka taba so dio di emiso e be ile gore ra tsamaya le bona ba le gona se ke di dilo ke le one ke tsamaile le bona ka mokgwa ba boletseng ka teng ba nyaka dio tšeo ka moka ra tšea family e nngwe ra ya kwa o tshwanetseng ko teng ke na le potsišo ko gore ka morago ga ge family e latofatša mama go lena ka taba tše disong lena bore ka ge le le bana ba mma le ile la dira eng ke magato wa mafea lena le ile la tšea ntle le gore family ya bomme e tšee magato tate Moremi nna ka lebaka la gore taba tsene di re tshwere botlhoko mara ra maipotsa gore go tla ba le mo go felelang mo teng ka lebaka la gore bathomi ba tsona bana ba ka magae ba nyorile ba re a gona taba le nna kane gore ai as long as go le gore a gona gore ba no itšea gore go tla fela go tla loka ba re o tla kry-a thuso motswadi a ya ko o nyaka thuso ka nyakang thuso ko teng ya ba gore go a fela le nna ka lebaka la gore ne ke tsene ke mathata gore le nna ke mo cositse accidente le ka teko le sa le bona gore ke moloi a seng ke go a bolela le gore go diragala ka moloi wa ka ke no dutse ntate Moremi gore boloi ba ka botle bo bonagale ka no ipotsa gore ge ba re ke moloi bona gore batho ba ka iso ba nnyake go felela moo alright ya ke tlo go fa o retse ke mang gore wa loe family ya gešo ba tetseba ba ne ba tshwere meeting ntate Moremi gore ba ithomile le ka ko kae ba e fetsa kae gore nna ke a loya ke dimare di boleleng le kgono di fele gore ke dimare di boleleng di feleng ntate Moremi ge ba tshwara meeting be ke se gona ye mengwe nna ke biditswe ka meeting ya batho mo bakae be ka re le ka se mpitse ke le busy ka mola le tseba go tlhaile mathata lampitša taba tse so ka re mmaka le gore o dirile ntweo a ke tshepe gore o e dile mara ka le gore o e dirile ka ba šia ba senke o senko go fetša ka baka gore ke šiile batho ka gae go beditswa meeting ya boloi ande ke one ande ka mo bagadi ba ka na le mathata ka ba gore nna ke a jika ka re ga ile gore ka mokgwa ba tlhalosang ka teng bona ba tswile ka mabaka a bona taba jaaka ba ditseba ke bona gore bana ba ka ba fedile jwang nna ke sa ba bona ditlhaonyaka ke bona ba ditseba nna gore ke feletse ke bona jwang gore a re bona ba tseba ka baka la gore ke dio tsa ba di latofatsang motswadi wa ka o robaletse ke bana wena bana ba robetseng ba ke ba bone ntate Moremi ke ba ngwa go fetileng jwale bona ne ba re le ba re gore no go tswa taba tsa gore nka se bana ba ka e ke imile ya tlogela mma ba berekisha gape ke tshwenya gore go mwa le o imile ntate Moremi gore ke ntshwenyang gore go mwa le o imile ne ge e le gore tabe ke taba a e bolelwe le kry-eng thuso bagadimo a ka tlela mo go tla go lolweša ebile a ka tlela mo go tla gore mang a sege ke batho ke tletse mo gore bagaditse taba ye leng ka mo ya gore le bitsane baloi ntse e fela mo fale bankare a re nyake go dula le moloi ke bone o ka re bo emisitse letsogo sese Christine a se ka re molatofatša ka boloi yena e rile bona ba re isa kgošing yena gore mmao gae a e ga diphrupo gore rena re ke moloi ya re he rena re barela rena gore gana ka mokgo re tswane yena le nna e le leswane le mmaka le nna ke tšhile ko lela mare yena a se ka re a tsebe kwa baka lao be re phetha ditselo mo one mo lo le yena nna tseba gore seporofetele se itse gore wena gore bana bao di tshwarelesa ke ka baka la noga ya kobola senke bana ba bile ba fomeng a se ka re a tseba a bolele nnete alright o bo o le gona ga ba phekola taba tse di bolelwa mmagorena taba tsene di tswa ka sefembo ntate Moremi nako nngwe o kry-a le gore a ke gona nako nngwe a re ka nako e one bothata ko re sae
dikagelong ka nako e telele nako ngwe go ile bona le re boa re botsana gore gape go tlhagile ntwe sona kwa ngwe go ile nna le ke ba tlhalosetsa alright mmago a ka se tsoga lokile solang ka dula ka gare ga lapa le le boima ka bolona lapa le le rwele dilo tse di sa nyakegeng lapa le le tsene ditlhare tse dintšhi tša go fapana lapa le le na le bothata lapa le na mokgekolo le monga lona o gwaga boima o lekile go robatswa o a gana mmago o hloka thuso e se yena a nnoši ka lebaka la re ka tlhapiša mme dilo tse di a tloga mo go mme di a tse di a dula mo go agabo ge di tloga mo go agabo di a ya go bana ba gage ntho le e dirang e tsošitše tlhakatlhakano badimong a le ratane batho ba ba ka ntle ba kole lena taba tše tša ka mogae ye boloi ba rena di ntšhitše ke rena e tswile ka baka mo gae batho ba ka ntle ba kwa rena tswana daniel alright mmane a re boleleleng taba re e fedi wena mmane o ile wa dumela gore wa berekišiwa ge o re e no ba and then ra go thuša ile ka dumela gore ke a berekisiwa o boneng gore wa berekišiwa mmane ke bone ge le digate di dintshwarang le bongwe ke bona motho a le ka mokgomo o sa mo tlhaloganye ona motho o ke mang alright le bongwe ke kry-a ke bona di le mošimanyana a tate a bolefa dikhaki alright sese mama go dumetse gore wa berekišiwa le phethile taelwa ya mmerekela go na re godimela re santse re dule godimo ga legato la gore mama go wa berekišiwa re ka mo thuša jwang godimo le santse re duleng tabeng ya gore mamago o wa berekišiwa re ka mo thuša jwang a ke re wa mo kwa yena o wa dumela dilo tše di bona ke yena le nna ke fitlhile mo tatage a re ngwana ka ka seloke solang ka le ka gare ga lapa le goba lelapa le le tlaišitše mokgekolo mmago bona ga a sala a tlhokofala le yena o tlhokofetse a šetse a bolalwa ka mabitso ka ntle a go bane koko e fa koko mo ke nnete ya ba mmolela ba kekolo ba re o ria buang ba re o a bereka bona ba pala o bereka o le makgotho o ja dipinitšhi dilo mamadi peturutu a tla diteka ka ba phakisa ba a tota a re bona bana maatla boetse so bo tšeke tsore kusa moisa matlong go se wa tlhogobana e le meleko ya tadimothware mma waka alright ke nyaka re dumelaneng ka e teng bana ba mmane ke nyaka re dumelaneng ka ntho e teng mmane ore ke hloka thuso o mo kwele sese ke mo kwele o mo kwele lena le reng ka ge e le mmago lena ra dimela ra thusiwa o ile a le botsa gore wa berekišiwa o re bodile go ra gore gona ga le nganga ka ntho le e tsebang le tše re nako e telele le nganga go na le gore kebe le tše re nako e telele le thuša mmaga ande motho ga a berekišiwa ba tlo mmitša moloi ka lebaka la gore ge ditaola di ntšha di re awa motho a le bolayanšu and then le ba le dirile nto botse ya gore le re le le family le kwele gore mmane ke yena a dirang dilo tše le mmoji and then le motšhie le be le mo išakakeng le o monyakela thuso ka lebaka la ge go sa nyakege gore ka mogare ga kgoro e le dule le batho ba e leng gore ba a berekišiwa so ditlogolo a di tlogeleng golo nna taba ya mmane ke tlo monyakela thuso ya gore nka mo thuša jwang nnete mmane yena ba gona bakgekolo ba ba 4 ba e leng gore ba a tsebe gore ba dirang ka mmane re šetse go ya ka go jwana o bona la o kgomišagile ka taba gore ba go bitše molomo thata ka gore taba ya gore ke moloi e thubile family ya rena e tsene go family ntše a batho ka mogadi ba gago ee alright wena be ba go swara makgotla wena o sa be gona be ke sabe gone ba ke sa tsebe ke sa meeting mara o kgona go kwa taba tša ka kua lekgotleng a ke re ba tshwara meeting that's why ke taba tša boloi baka di tshwere ka mo gae di sentše malapa a mabedi se lelapa la ka moaditlele le wana ko di sentše lapa la mogadi ba gago ee le naga di tlela thubega le la ka mogadi baka le ba thubile family le ka kua mogadi ba re wa loe
e tlhaga ka bogae ba isha ka bogadi e šite ke mang ka bogadi ba di thomile ka moremi ke ana a ke se bole bo mang ka gore be ke se kwana meeting ya gona ana lena le tswa go botsa ba bogadi ba o gore gape ba le lenyetse moloi ko le re tsamaya ko teng ee o le re tsamaya ko teng ene o tšere setlogolo sa ko bogadi ba e se se tlhokofetseng a se isa ko le sona sa go phetsa ditaelo ya so ngwane o le le gore ke motho o le gore na na le semoya a ntšha ditaba ka mmane mo e le gore mmagae o ne a sa rate ka baka la gore ne ba bolela taba tša mmae ka mokgo mmae a dile dilo tša bosigo ka gona so rona re makaditse ko gore re tlhapisitse mmane mare accident e jaetseng e re makaditse gore why o a tšhentšhitse koloi e ile limpopo he boa ba tšhentšha koloi ya di-accident why a tšhentšhitse ra thoma gore oreo ne a tseba something ke kwa o saega monna gore a boria boang o itlhaloša ka mokgwa ba itlhalošitseng ka teng ee ande be ba se gona tate moremi e no ba gore nna ke tlhalošitše eng ka baka la gore ke nto e diragetseng tseleng a sanka ka ba lobela selo akere so go tšhentšheng ga koloi gore ba rile e ya ka kwa ka gore ka molao go tshwara ke boroko nampile ya ba gore nna ke na le morero le nna ke teng morerong oo koloi ye nngwe be e reila ke mogala baka ye nngwe be e reila ke ngwana malomaka aga ya kopele be e reile ka mogala baka ba re mothola o tshwere ke boroko e ya kwa yena a re tšhentšhane o ye ka kwa yena ka kwa o mmolediše meipana ba le ka kwane ba robetse wena o ya go bolediša mang mogala baka ba re ko mmolediša ka gore o tshwere ke boroko alright and then ba re tšhentšhane a ke re na ile kopele ba e bone gore tsamaya jwa ee go tlhalošeng ga ka gana ka mokgolo ke ba botsa nnete gore go diragetseng ya ba gore nna ke na le seabe ke tsene tšhentšhane e tla kae e re seno re feta mabololonyana ya ba gore wa tseba ande jale se tshwaisa banna ke le one tate moremi taba tše re sa ikere lelapa la ka go bogadi baka le lona le tsene tabeng tša ka ditle di tsenša ke baka ditle alright a ye ka mo Christina, ke gopela gore go lele nnete tese letsogo ngwana mma ka lebaka la gore mo gore re tle re lokiše taba a kgoro so tlogela go gaeda ditaba tše dintši ande le mmane a bolele nnete e tletseng letsogo re mo go tlo lokiša taba a kgoro a kere tlogela go gaeda ditaba ko morago nko re botšetše ba sa di boleleng mang Christina ko morago go thomela ditaba o ile a bajwa ngwa rampa bošego mo e leng gore molekane ya gage o ile a mfounela ka bophaswane ka ya kua ngwana a lwala sentse ke nako e leng gore mmane o ba roša ngwana gage maatla a diphoofolo tše lena le re di mo go yena maatla a diphoofolo tše a ko Christina mara di mo go mmane lankutlwa papa and then setlogolo sa ga makua gore se robane ngwana o ba le spirituale a bona diphiri tša mmane mane a bona gore ngwana o le mo ene tseleng a logaleano o teng ntate mo ka se molele ka leina o ile a founa le Christina a founa o foune batho ba itereng ba nyaka ngwanaka le ngwana wa robetseng wa ga mogatla and then ba re batla ka mo gae ba tshwanetse go tlo phetha taelo ya sengwa ya ba phethela wa lentasong ke boditse ntate ora kare ga ke le ngwana o le gore ke tshwanetse go sacrifice ka yena ko gaditle ga a ba lefelo le lelopo la ko gaditle goba ditlosi la ko gaditle wa nyaka ngwanaka ga a tle mo gae o tlile mo gae ka botsa ntate ora kare ga ke le ngwana o le gore ke tshwanetse go sacrifice ka yena ko gae and then ola wa mogatla o tlile ka lebaka la gore o dira ga mfounela a re mma ba ntšeetse maatla ka re ntimi mongwe ya kae ko gaditle ka lebaka la gore mma o ga tsebe so that's why ke bolela gore Christina ga a bolele nnete ka lebaka la gore mo go lokiša kgoro taba ya rena e ilapala ka mošate mmane o tlogile mo a ya magweng ga a fitlha kwa o ba nyaka matlhatsi a di-business and then ba mo tlhabela mabofa tše ba mo fang tšona dilo tse nage di gola di a thoma di betha madi di nyaka madi a kgoro ya gore kweša botlhoko ko gore rena re be re le mo listing ya gore ge e kwa ga mogatlana ga makua e tshwanetse go tla ko go rena e tlo tšea bana ba rena le rena thata-thata e nyaka batho ba spiritual ba e le gore ke batho ba semoya gore ba kgona go phekola ba lebelele ditaba ka bona so that's why ke bolela gore mmane le Christina ga ba bolele nnete ka lebaka la gore maatla business ya Christina mmane o a tseba gore a tswa kae go diragalang alright
so ya ke tlo mo fa mfana all right Papa Golebo, ke gopela le fe mme o a bolela. Tobe. Taba ya iba e bolelang ya gore nna ke resitse maatla eng business ya nna ke na business ntate Morena. Business ke ya mogala baka tse dintse ne se tsa ga kgwebo ya ditse. Nna ke ile ga makua ke sena business ke sena se. Mogala baka ke na o thomela business ya gagwe. So ya maatla jo ka moka tse nna ke ditsebe. Ibile ke thomo di gwa tse go le ibile ke a le bona ka re ke thomo di tseba maybe go tla ba le thuso ka re a ke tsebe selo matleng a ba bolelang ngao gore nna ba tsamaile ba re ke na matla mma mo go nna gore jwang la e bona taba ya gore mma ba berekishiwa ne re itsebile ra le ka gore ke thusa re tsere step sa gore ro thusa ntate Morena ne re sa tsebe gore go senyega a kere a ratse a gona tsebile gore go senyega taba ya accident ke nna ke buleng ka tlhalosa gore go diragetseng mo tseleng ka lebaka la gore ke nnete e leng gore e diragetse All right. Le wena re santse go ntwa le re go checkela gore why ge o le mmeleng bana ba ga go ba fella fase. nchekele mbona Re tlo go checkela re why bana ba ga go ba fella fase. Nnete ka mola ba re le bolele dinnete di tseba ke leng. Ene ye motho a dirileng a se e leng gore le tlo emela gore badimo ba le botse yone. Ba goroga ditse le na le bothata. Bothata a se ba mama fela go sa le mathata a magolo mo gorong a ditabola tse di timetseng tsa mogalabetate mogolo wa lena tse ke sa tlo le nyakisang tsona le dingaka tse di thwasitseng mara di sa kgoneng go bereka ka lebaka la ditaišago tsa kgone ke bona ka mola ba emisitse letsogo mme le re seke ra mo fa bolele allright re gopela le tlose mme o mo ka gore stepa kwa bereka teng papa go lebo mme ola o ka runya go bolela ola Kgotso, tobe nna ke le Polena Makua. Ne ke gopela gore Kentina a bolele nnete fela ka lebaka la gore ne ke le o mongwe wa mo accidenteng ga ke le ka mokgo ke se gole ka lebaka la ngwanyana ke gopela gore a bolele nnete fela kana re ka bolela re tlo nna re ngangišana taba ya bana Kentina o itsebile se ke re beso ba go botsa yona go wena motho ola na rula mmagago dilo tse na mo rula tsone ke gopela o itsebile gale 3 years back gore bana ba ya kae then so ntate Morena mo bolela nnete ga re bolela dinnete le kgone go thusiwa nna family ya ka mogae ya ga Makua nna mpiele aside ka o gopela se ka bolela ka nna ya bana a ba ra bana ba ja ke mmaka a ke taba ya tse dintse a ba kwanta motho le ditso la ka mo go a re nna ke a tseba gore o diregileng bua o ska ya gole go santse go bona ga le boloi ba rena le go gona bo re sa botsebeng gore be bo le gona a ke re yena na mo kwale o mpitse moloi ga ke ntate Morena a ithome ka tsekole a bolela gore nna ke moloi a ithome ka tseko ene ka baka tsane ke no go mola ntongo le mo idiagala ke arabe motho a ke dirisela le go tswala la go bolela gore nna ke a tseba gore o dirileng mola le gore a ke tsebe gabetse e no lo imberke ba babedi nna le yena lo a tlhokofetseng le ngwana maloma ka wa drive ke bona ba nthela ba ka mola go tshwariwa ke boroko ke ya ka koloi nye ka tsa go le go jika wa jika ka le baka la gore was for me la ke go na le ke group again and then e no ba go ntate Morena o le so ka baka la gore re le form one go go betso go le go e ska dumela o mo go tlhokofetse bana driver e gona re le foka koloing
nna le ke tšhentšha ka re ke ke go tšhentšha ke ka tšhentšhitše ba re tšhentšha ka šia le founu ka mo koloing o bontšha ba no rile a re tšhentšhaneng so taba ya boloi ya maatla gore business ya mang e dirile ka ntate moremi a ke nyako e tsena eo thata ka baka la gore a ke tsebe gore go diragalang business nna ke na business tša gore matlatlha kae a ya kae ke rwešitšeng a ke di tsebe ke thabela re ka tše gole ke a di tseba be ba nkutetše tsona ke setse gore ke rwešitše alright a ye mola papa go le makua pelo a ye fase re kgone go kwa ditaba ke tina ge ba go botsa nnete re le gona ko no ile gona kwa ba go botsa nnete ba ka se go botsa ba ka se tlogele go botsa gore ke mang ba go botsa gore noga ya mmagago yone e šang bana ba go bolela nnete o kgone go kry-a thuso ge ke le gore a ba go botsa nnete tabe re e kry-a kae ne ke le gone ga ba go botsa ba go femba wena bolela nnete ya go tšhentšha ne re le gona ka mokoloing nane ke makatsa go gore nna le wena re ka morago abrahamo le driver ba ka pele mare koloi gore ga e tsamaye pele e bona ko wena ka morago go tloge wena go tšhentšheng ga gago ga ra tsamaya le 5 minutes and then ka moka ba ne re le ka mokoloing ga re a bone re go iragetseng le kuru a rakwa lenga 5 minutes a fela gore ausi a tšhentšhe ngwanyana bolela nnete bolela nnete o kgone go kry-a thuso ngwana modimo sathane go rwele ba tsekole mafoko a maso a thomiwa ka lebaka la gore ke tabatše tate moremi di tsene ka moga iašhutlhegela ko metseng e mengwe ka metsela ga bona ba ba ka kgonang e thomile e šhutlheletse ko pele akere ke bona ba e tsebang gore ba e boletse jang a šute ka gabedi akere alright nna ke tšea dintlha tše e leng gore ke tlo di botsiša bagalabe ba bolela ka taba ya noga ba re go na le noga ye e leng gona ya mme ke mathomo le ekwa ka yena goba lenakola lebe le etswa be le ekwa ka yona seriti noga enyenye ke ka yo tlhapišiwa alright ke ge re ya nokeng ba morona dio tseo alright re boletse nto nngwe ya rare mme o dumetše gore ke a šomišwa go na le noga re a netefatša gore e gona re santse re tsebe gore ba le ya go tswa jwang ko dento bohlokwa ke go dumela re nyaka taelo ya go fetša ditaba that's why ke re le seke la tšhaba go bolelang le thušego o ko o emišitše letsogo ka ba ditle bolela nnete nna ke majamalong ya ba ditle ke ba feleseditše ko nokeng ande ngaka e rileng ko yona eo phekole e boletse gore go na le wa berekišo mara yena go tseba makatša ko gore yena o tseba jwang gore yena wa berekišwa gape ke berekišwa na ke tsebe yena o tseba jwang and then ra tloa ra motlhapiša ko nokeng be ke le teng re motlhapišitše e le september ka october koloi ya ngwana ka yawa and he ba mmotša boloi ba bana ba mane ya gae be ba mmotša ka le ko lapeng laka ba mmotša ka boloi nna se ke mmotše ka boloi mara ga nkiša koro o isitše nna le ngwana ka re mmeditše boloi ga boleleso and nna se ke mmetse boloi nna ke mmotšišitše after ba bolela bo botlhe ka re mme ke di bone ba bolela nnete bana bana a re ba ka no ba bolela nnete ka gore ke ile lekhalakeng la re tlhabela ke ne le mamang a re la re tlhabela lekhalanga lela ge re tsena ka magare re tea pheko re be re tsena ka oganwa re tea pheko ka re mpoto gore pheko ya keng ke yona e wisitšeng koloi ya ngwanana ka lebaka la gore bo o sa nyakwe ngwana o lesa le wa tla wa mpota re le two wa re botsa bana ba le ba babedi ba ithutang bongaka ka nna ba ithutang go profita ka nna ba botsa ba nkwatiša a ba lla ka dikeleng ngwana o le a seng ka fetse dikgwedi ngwana o le a tlhokofa o mongwe wa bona alright mama o ile wa ya ngakeng ba go tlhabela ga se bantšhabeo ka botlhaletlhabe ya ko metsi ke ja business yana ko gauteng ba go file setlhare se se jwang
sa o tlhapa se ba re tlhabele ke sa o tlhapa alright a ye ka mo ke gopela gore ge e le gore wa kgonagala re lebelele recording ela ya nako e mogala bo mogolo o re a ditshukela mogala bo mogologolo wa kgorwaditše a beng a fitlhile mo go yena and then mo e le goreng yena o ba confessa gore go diragetseng and then a bena a bala le bantla la gae ba lekgotla la gae ba berekang le bona mmerekong ge e le gore wa kgonagala a sa re a sa tlhabele ka baka la gore mogala bo le gore le ga a fitlha a re ke nna ditela ditshukela ke folwa dithaba ke tlha ke le motswana jale ngwana ka ke galatsa išaga ke mo go tlo le botsa dinnete ena ga ikutlwa ga ba bolela ba Gaditle kgoro ya Gaditle bana ba mmane le ba mmamogolo ke gopela le phuruluge le bolele dinnete dintwa tša lena di fela le sega ke batho mathata lena a ya pele a eno ke gopela gore re boleleleng go tswela pele ko kwa ba go tlhabela ka legare a sa tlhola ka lehare ke kae mo ba go tlhabetseng ka legare mo go batho ba ka moka bo tsamaya go bona ke mme o mongwe wa lekhalatiaa sa re tlhabela ka reisar wa lekhalati wa lekhalate be le ngaka le ene ke mola ke go botsisitseng gore o sepetse ngaka tše kae mola ya bangwena o gana mmane go ka phurulugo ke be ke thuša mokgekolo mongwe maloba re be re bina kae ke senotela a re moremi a ke sa nyaka go joina lekgotla lela a ke sa nyaka ebile le kua nageng ela a ke sanya nthuše a re nthuše ke tsoke gare ga tabatše mmane phuruluga o bolelele nna ke a phurulwa ke a itse ke tsamaile ba profita ba bantši ke a ke phurulogile ke tsamaile le di-St. Jonas gore a ke fitlhe gore ke bolela nnete and o sepetse le mangaka go tswa ka ntle o bo nyakang mo gona ne ke da business ne ke rekisa ne ke le ko Gauteng ke bereka a sore ne ke tsamaya fela gore ke ne ke sa tsebe nna motho ola o re fa dilo tse dintsing ka dilo tse seng tsona mmane a ke le botseng ento nngwe batho ba ga borena ba rata ngaka tša matswantle mara go ne potsišo tee ye ba palelang ko go dipotsiša yone gore why ka kua thokong tša bo Mozambique go sene ngaka ya mopedi ileng go bereka Mozambique why go sene ngaka ya mopedi ileng go bereka Malawi why go sene ngaka ya mopedi ileng go bereka thokong ya bo Nigeria nka le ba le bona ba etla ka mo ba etla go bereka ene le ya go bona ene ba tsebe ka sedimo sa bolena ene le ya go bona le nyaka dilo tša go dia tšhelete dilo tša go dia tšhelete tša business di ne di tla morago. That's why go botsisa gore ge e le gore ba go tlhabetse ka lekona re tsebe because motho ge ba mo tlhabetse ka lekona gore a rolwe re mo tloša ntwela ka lekona la go rola ntwela so ke ntho ke reng batho nna ba mmakatša wa tseba tabe ke e bolelang o ka se tloge mo wa ya nageng ya ka ntle wa go fitlha kua wa kry-a ba re moremi šo fitlhile ka mo ntle o tlo bereka batho ke moremi no bona ba tloga kua ba tla ka mo gona batho ba ba buang ke ba ka mo Afrika ane batho ba go nyakanelo tša business gona re ke ba mo gore bophelo ba gago di bone ke di bone gore ga ke sa nyaka sepe gore ke di bone gore batho ba gore di bone modimo na mpontsha bona ka sekgabolwa ke ba betha di-feestape mo ntlong gore ke di bone ntate moremi gore re kgopela thuso di tsotlhe tse diphaki di tsamaye le ya mo kwa kere di buela ko di tswana le ya mo kwa mmano la bo tsona ga di buela bo tsona di buela ko di tswang tsona gore bophelo ga botsile bona mso ke badimo mso ba ganne gore ke seka ka tsamaya lefaseng mso ganne modimo a gore se ga tsa lefaseng gore ke di bone gore melego ke e bone ka mefuta ke a leboga bagakolo ba ba go tlaišang mo wa ba bona bošego ka re wena motho wa moya ba bona ba tla bagakolo ba kgobokana ka mo bagakolo ba tla ba kgobokana ka mo gao ba o nthumileng e zobalana alright mama ka gore mama go lena o dula ka mo o dula le mang ka mo wena o bogadi ke a go bona wena o dula kae nna ke a bereka toropo wa
nna le la full time ke ngwanaka ba babedi. and then ga o etswa toropong o tla ka mo lena ga le le ka mo le ya borobala boroko ka mo wa re borobala go diegang ka mo o no tlhobala boshu ka moka. o tlo tlhobaela gobane mmithini o a tsena ka O na le mongwe bile o na le ngwana ko metsotso ka mo ntlong le rona go bereka toropong a ke ena wa re bala ro yang e fa mama wa e tseba taba mmithini mama are baba uthumile ngizobalanda baba uthumile ngizobalanda 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 baba ngizobalanda Medimu wa mashole ntumele ngizobalanda
mmeshu bana ba gago ba fela lebaka la gore bana ba gago ba fela ke bona go na le mokgekolo o mosoka mmala wa go ba le mmele wa go apara tuku ye e leng gore ge ke e lebeletše a se tuku ya malopo ke tuku ye e leng gore e na le boyelo le marumo ke bona ba go tšea mohlala ke bona ka bona dirapeng ba nyaka mokgekolo wa robetseng a sene bana ke bona go na le bothata bo bogolo ba go thuša seriti bagalabe ba re thuša mme mara o thuša le ngwana gobane mme o ba mo dikile ka moleko mogolo wa letheka bana ba gage batho ba felela fase gobane go ne moleko ba mmerekang ka ona wa gore wo mme a lwe le monna gage o feletše ke bana ba loi ba go satlhetše ba go šetše morago mmago le nang o a tlaišega mmago le na taišagang go sokola le lena bana ba gago badimo ba re ko go botse gore o seke wa tlogela mogalapo wa gago gobane mogalapo wa gago o ka gare ga bothata bo bogolo ba lesusu le e leng gore ge ke le lebeletše o tsene ka gare ga lona fela bagalabe ba re ke tlogeletša mo mogalabe ke tsene go tšageng tate mogolo go ba latlhileng pheko tša gage o e leng gore re ke lela sello se segolo ke llela go alfios tate mogolo ga e tla go wena re ngwana ka tlogela go bolela ka pele o phele o lela bošego dipotšišo o reng kane o sokola ka tselae o tlo sokola gobane o re ko go botiše gore o rieletšetša mang ba re ka ausi a magogo wa robetseng ba re ke mmamogolo mma le rieletše o sese ka mang gobane motho o gaga mo papaga ba monyaka ka mmamogolo ausa mmaka ge o tsamaya senle ba go botsa ka taba badimo ba mo papago ke a e tseba ye wa e tseba badimo ba mo papago ba šoša badimo ba ka moo ba re ngwana rena šwene wa tlhaka ngwana rena ba mo tšeetse setlolo sa ka gare ba mmerekile ka moleko wa miskarete moleko wa popelo ye ba nyakang go bona e baba bana ba gage ba nyaka go bona ba felela fase go bana masea a tlhokofalang ke masea ba a thebolang ba a tsošang masea a golang a leng go gola baloi a tla go batša batho o na le suiso ga bo papago badimo ba go papago ke bona ba go šireletšang ge baloi ba go tšea modiri ba go bereka ba go nyaka ka moleko wa lefofonyane la go mesa mamago ge ba nyaka go bona leeta go wena gobane ko wena o e leng gore ba ile ba bona gore o tla ba bohlale ba go tla go tsoša lapa la mmago koko seke wa lla o seka iša pele kgole o sesio o ka gare ga ditaišego tše kgolo fela ga a loi fela ga a berekišwe bothata ba gage ba moloile bothata ba gage ba moloile ande bothata ba gage o kgwela wena ge nkebe se wena nke ba se a tsena ka gare ga mathata o hloka thušo mama tše dingwe bagalabe ba nkgalema ba re ke seke ka diphatlalatša gare ga setšhaba mara bolela le badimo ba geno bolela le batho ba geno ba go liele jwala ga gabo tate o ye go phasa o bowe gobane ge o ka se tlhokomele ge o ka se phete o tišitše go kgweditše tharo tše badi ba dineng tše di šetšeng ngwana o a ka tsapalela ko go phela ke a le tseba lebaka lengwe ditlile wa le tseba e re ke e gomela go na le ditaola tša tate mogolo tše a di fileng alfios o timaditše pheko tša bagalabe mara ga di a tšea ke ena ditšere ke bagadi mo kgolong le di išitše kae nna ka o ka re tso diile ka etseng la mafelelo le di bona le di bone kae tate mogolo la mafelelo ke di bone kone go dula papa ko peprase ka re be dula mo tafoleng ande ke phela ke di bona pele o baetela mara o fitlheng mo dilo tsena go thoba lenyaka ke gona a re nyakisisa ra kry-a le gore ba dilo tso se ra di tsamaya ko maropeng a di nyaka go tseba maropeng ke mangona ya maropeng o ya ka di tseang wa kry-a le o tala betse di telele kudu ba re go na le mosadi wa ditsereng re lokišetše mmo o ka ntsola daniel right yeah iše mona papa go lebe yeah dipheko di timetše maropeng mo bagalabe ba beng ba agile gona yebo dipheko re ya go tlhama tše diswa taba ya dipheko ga
se e thata taba e thata mo gorong ke go skwana ke go senaganelane tse di botse ke go ušitšana bobe ke go nyaka go bona o mongwe a kwele bohloko taba e thata mo gorong dilo tša rena le ditatafiša ka lebaka la pelo tša lena magagešo le kgobokane mo le dutse fase mo badimo ba na le ratana a le nyakana why ke ntho ile ka iputisang ka ke re mara ha ditlo di timelela ene ke ga ke tswa ba bolela ene ke sa bina business a bina ka mmela go tswa diphego tsa mogala di tsara go a di tswa ba re ke taola ke tsa ba wa di ba ka ba di le ka kana go ba di timetso a dia timela ba di timetso ko ba boteng ba di tsere go famosa ya ga ile go tswa go famosa di ba go famosa di ma wa di tsere bale ka te putisa gore mara dilo tsa lo timelela so ga le tsona bona ke tse mo re di tirala ka tsona gore o le motho a di tsere o di aka tsona ke a di tsere ha di ka tswele ka o shupa ke ntse wa re ka o tsaka di ye ga le nka ka go tla le mo iso a di ka tswela ka tsaka ke tsona ke tla go thuša sesi o ile ga o tswelela taba ya ga botate o tswa go botsa koko ee ke mmoditše a reng koko ke nna no ba ke diega sala ra re tsa bja lebaka then wa o tseba le poleke wa itse o na le wa o tseba mara ba boletse le yena gore o emetle nna gore o tsebe gore go ka ile sefane ra se tsebe koko le lokiša taba sese gobane le ya bona gore dilo tša gage di a senyega ene le wena dilo tša gago di a senyega wa e tseba ke re taba eno ke a tseba taba ya hae alright sesi mo ba go boditšeng pheta ditaele gore ge le kalwa le tiišitše ngwana o tla pheta fela le dientše ke le botšang gore ngwana a tlabe gona masea ka robetše mo gorong o kry-ile a kere ngwana o tlile a khomotše ge lefetšo mmea ngwana wa robadišwa gore batho ba seke ba motšea ge e le gore bo swere mpa ye e ile ya feleletša e le gore e a thubega motho wa hlapa motho o a hlapišwa ebile re tloša le se e leng gore se bolaile ngwanola se se ka tla sa boa sa go bušeletša gape maloba ge ke re ka jan first ba ke thuša o se mongwe o kry-ile di-miscarriage tše 10 wa mo imileng kwa bolebele ke mmoditse gore ngwano ke nyaka gore o tlo mmele go dula gae togagagene o tlo dule gae why ke mo tloša godimo ga melaba ye e leng gona mo bana ba ba felelang gona ge e le gore boobela ga o dula ka fao leke o santse o e bereka gore ka aida o tloge moo gobane sola ka o le mowe ngwana o a tlhokofetseng o bitša o mongwe wona o bitša o mongwe wona o bitša o mongwe o tlo bana ba gago ba tloe felela fase ka mokana ga bone a gona marato re tla e lokiša le mogalabeo tate ke tlo boa ke lokišetša taba ditaola e re ke iše metsing gannyane ke a boa ba re tšhelele metsi motho a stage gore go batše thank you a re ye metsing gannyane